Tetap nilitum Convening Committee for Unification CCU ahin pen press conference iti padu. Salah dak non Assam Cabinet atum. Cenderung patuari pen tapangda. La HT Department bang pabelo paputhak nilitum ning fungsi la hampang solong ke doan. Celang nilitum kangkir penap pen di pijalam tu. Seta son thom alam pen son alam pen itu non laso akan kir bang itu postpone popo papinan popo akhir bang ke kenelap tum non government pen cikibo bisa group Delhi dambo la siala tum kicing kelong kena panahok ada pan ba laso kicing kia bang kecedon do dia pan laso bang kuna ne kecedon ti do gokna pu lasu kemat hadun pensi itu laso kenapa kan kirbang itu postpone depo la pen non youth festival atum non itom ni pia pia dopo ke dopo lasi la pena bidasi no pia ke hai pongchun bang ke sia salita pun pen nang ceruk nang kecil itu festival perang bang ke nantung pilih sama tapen kayak pun bosot ini orang pilih tapi festival non masih dulu kesipu akan karbi rong asarama itu kera tu alang itu mangta penap non conference tu bom penap bangke open meeting la sikat do kabi karbi ang long rong asaran citong pen alang tu rally doji la si halasu long bang ketam kewang katura dokogi jong si bangke dokong lote pu la si application pe with application hem si wang lo nang ri lo la soni son thong la pen ana tung song atung la no long my meeting atung la pen piso pangri atung alang litu mangta nang chuni ri do la si nitum penap nitum gonta kep pangkiji pu la su kepangdak la solam bangke postpone del papidel la se mo por pe nang ni tum la solam ke du tuji bangke tum nang pachini tupo la penil tum sita la so Assam cabinet pen la il tum phan kar beng long phan nang lang plot pen ala tum la hai ke camp ta por bangke la so bangke li tum condemn la ni tum koipe la so phan ki chesong pon bom ji la pen irui pen iltum elected atum iltum MDC atum la pen iltum MLA bang ho apen ministry note MP pen chenglok kato etum la so puthak Assam government long damsi chief minister long damsi chief minister home minister pen chenglok halat damsi la so puthak chingbai nei chi review nei ji athela bangke iltum inglong asu en sils pen ka ben long sor phan nangalang roblo la sila so puthak bangke iltum rara tum ta aningi pungdu ke koi la so puthak mantu da koi tre la so lam thanam thenagi la pe la so puthak jong si ala le tum thang ta confusion de the ala tu jong si review de the putel la so ke so bangke la ke tonte ni tum si siu me chenglok am phanga so ko an da ki ko an ma tu ni tum any level ni tum che so poji po si rat phan pachini lo to create a congenial atmosphere for the ongoing peace talks between the government of India and the KLNLF, and considering the appeal received from the Karbi Roma Saramai and the Karbi Cultural Society, the proposed 10 hours Karbi Anglong Bond on 13 February 2021 has been deferred, and the next date and duration of the bond will be communicated later on. But the stand of the CCU
to recourse to a full-scale agitation steel stance if the government of Assam fail to retain the hill areas department. Lanala. Bagus kita tahu kan? Sampai